Ja sam Mile Đorđević, četvrte generacije koji se bavi proizvodnjom drvenih buredi pod nazivom Barik Đorđević. U našoj ponudi imamo 5 proizvoda u 3 različite kvaliteta. Najmanje bure koji proizvodim je bure od 120 litara, do kasnije 225 litara. Puno klijenata ga koristi, zna šta može da dobije, zna šta može da očekuje od njega. U istom obliku se izrađuje drveno bure od 300 litara i od 500 litara koju kupuje pretežno destilerije. Stvarno veliki akcent stavljamo na sam hrast zato što je jako bitan da je kvalitet. Tu postoje različite tehnološke stvari, od sušenja elemenata koji traju od 2 do 5 godina. To su sve neki posebni zahtjevi naših klijenata koji smo mi poslušali, videli da tu postoji potreba za takvim nečim. Tako da se nivo proizvodnje i kvalitet znanja stvarno podigao na najveći mogući nivo. Zbog toga mi možemo da odgovorimo na dosta specifičnih zahtjeva, koliko god oni bili jednostavni. Osjetite razliku. Dobrodošli u Barik Đorđević.